Manachu. Tribunal Constitucional pa asuang reflexina willakuyninkunata hatipaykusun. Ñuqamkani Iris Cárdenas kayñataqmi ñawpari willakuykuna. Tribunal Constitucionalmi siesa ñañakunapa sentencianta hatiparhachin iskay kutikamaña. Tribunal Constitucional pa umalliqnin hinallataq ONP wasi umalliqmi llamkaykunapi tinkunakunhaku pensionistakunapa allinninpaq. Juezkunapa punchawninpim hatun riqsikuyta chayaykachinku Tribunal Constitucional pa umalliqninman Puente Piedra Ventanilla Corte Superior Justicia wasipi. Pichqa punchawniyuq agosto killam Tribunal Constitucional kaqllamantapunita hatiparhachin siesa ñañakunapa sentencianta. Kay sentenciata umalliqkuna ruwachichkankuchu icha manachun chayta yachaykunankupaq. Iskay kutikamañam hatiparqunku. Ñuqanchikpas riqsikus. Warmakunapa, waynasipaskunapa hinallata hatun runakunapa educación derechon amachasqa kananpaqmi Tribunal Constitucional Internet nintakama audienciata hispirhachin. Chaynapi Elita hinallataq Marlene Ciesa Fernández ñañakunapa sentenciata hatipanankupaq. Pusaqpachak pichkachunka kimsayuq yupaychasqa expedientewanmi iskay waranja chunka pichkayuq watapi Ciesa ñañakuna amparota mañarqukurqaku magistradokunamanta. Educación derechunku ama usuchisqa kananpaq. Chaynapi primer año secundaria nisqata tukupaykunankupaq. Ichaqa Utcubamba Ugel matriculakusqankuta mana uyarqurqakuchu. Jesús Divino Maestro yachay wasipi. Imanasqa chunka pusaqniyuq hinallataq chunka isqunniyuq watankupi ñakasqankurayku. Audienciapim huñurqanakurqaku Marianela Ledesma Narváez Tribunal Constitucional umalliq, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado kuna. Audienciapim kaykullarqataq hukninkaq ñaña, Elita Ciesa Fernández. Yo estudié 2 años en el Colegio Jesús Divino Maestro. Por situaciones económicas me tenía que venir acá a Lima. Umalliqkuna sentenciata imayna llamkachisqankuta riqsiykunapaqmi tinkuyqanakullarqakutaq Diana Marchena Palacios, viceministra Gestión Pedagógica nisqapi. Directora General Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe hinallataq Servicios Educativos nisqapa umalliqnin Nora Delgado Díaz. Director Regional Educación Amazonas Llaqtapi Roger Guevara Goñas, hinas papas Ugel Utcubamba Llaqtapa umalliqnin Isaías Chávez Cardoso. Tribunal Constitucional pa umalliqninmi huñurqanakun ONP wasipa umalliqninwan. Rimanakuytan tuparqachinku, kuskamanta tinkuyqanakuspanku llamkaykunata kallpanchanankupaq pensionistakunapa allinninpi. Hawaykus. Pensionistakunapa derechon mana amachaq estaduja allin kawsay tarinapaq derechutam usuchichkan. Chaynatam rimariykamun Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez. Un Estado que no atiende oportunamente los derechos de los pensionistas no está cumpliendo con las garantías indispensables para el ejercicio de los derechos sociales vitales para una vida digna. Kaynatam rimariykamun Víctor Hugo Montoya Chávez ONP wasipa umalliqninwan huñuyqanakusqanpaq hipallanta. Rimanakuytam tuparqachinku ONP wasipa mañakusqan procesokunata Tribunal Constitucionalpi utqachinankupaq. Rimanakuypim huñuyqanakullarqataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistrado paymi umallichkan Tribunal Constitucionalpa sentenciankuna ruwachisqapuni kananpaq. Marianela Ledesma Narváez napaykun ONP wasipi uyakullasqankuta pachak pichkachunkayuq denunciakunata kontrampi churasqakunata hatipachikunankupaq. Willakusqanman hinaqa iskay waranja chunka tawayuq watamanta pacham kunankama pichka waranja pachak tawa chunka tawayuq denunciakunata pensionistakuna churarqunku ONPpa kontrampi derechunkuta mañakuspanku. Rimarisqanman hinaqa pensionniyuq kanapaq derechuqa ruwachisqapunim kanan. Sapa expedientepa hipanpim kachkan mana taytayuq wawakuna, mana husayuq warmikuna, kirinchasqa llamkapakuqkuna utaq sinchi unquqkunapas. Sapa
tawa punchawniyuq agosto killam Peru suyupi yuyarikun juezkunapa punchawninta. Kay willakuypi riqsiykusun Tribunal Constitucionalpa umalliqninman hatun riqsikuy chayaykachisqankuta Ventanilla Corte Superior Justicia wasipi. Kawaykusun. Juezkunapa punchawnin kasqanpim Puente Piedra Ventanilla Corte Superior Justicia wasipa presidenten Cristian Hernández Alarcón hatun riqsikuyta chayaykachin Tribunal Constitucionalpa umalliqninman Marianela Ledesma Narváez magistradaman. Jueza hina unay wataña llamkasqanrayku hinallataq llamkapakuqninkunata allin yachaykunawan amachasqanrayku. Añaychaykukusqanpim Marianela Ledesma rimariykullantaq sapa juezqa allin runam kanan jurídico yachayniyuqkuna sunqunpa mana atipachikusqallan llamkaq masinkunata hinallataq abogado masinkunatapas ama usuchispalla chay hinallataq kamachiyninpas kawsayninpas chihaplla kanan. Internet nintakamam huñuykanakurqaku. Chayllapitaqmi minkaykukurqapas Puente Piedra Ventanilla llaqtapa Corte Superior wasipi juez Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, hinallataq Corte Suprema de la República wasipa capellannin Monseñor Ángel Ortega Trinidad. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucionalpa umalliqninmi Perú uku suyukunapa periodistankunawan huñurqanakun. Chaynapim riqsirqachin Tribunal Constitucionalpa llamkayninkunamanta. Ñuqanchikpas riqsiykus. Puertas abiertas sutiwan kallpanchasqa llamkaykuna kasqanman hinallam Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez rimaykanakun telefonuntakama Perú uku suyukunapa periodistankunawan. Viernes chunkajanchisniyuq punchaw Julio killam periodista Luis Lozada, primera edición Radio Cutibalú sutiwan riqsisqa programa pirimarikurqa Piura llaqtayuqkuna uyariykunankupaq. Magistrada Ledesma payqa llamkayninpis Tribunal Constitucionalman musuq uyatahuykun, chaynapi llaqtayuqkunaman aswanraq asuykuspa. Chayta uyarispanmi Marianela Ledesma kutiykachillantaq. Estadopaq llamkapakuqkunam kanchik. Llaqtayuqkunapa allinninpaqmi llamkayku, paykunaraykum atiyniyuq kayku nispa. Jueves kimsa chunkayuq punchaw Julio killapiñataqmi Oraldo Reategui periodista La Voz de la Selva sutiwan riqsisqa radiopaq tapuykurqa. Tribunal Constitucionalpa atiynin kanmanchu, Tribunal Constitucionalpa kamachisqan sentenciakuna mana uyakuqkunata sancionanankupaq. Chay tapukuyta kutichispanmi Marianela Ledesma kayta riqsirqachimun. Ichapas mana uyakuqkunataqa Ministerio Publicopa makinman ñanchuranku. Paykunaña qhatipanankupaq imanasqacha Tribunal Constitucionalpa kamachisqankunata mana uyakuchkankuchu. Kunan punchaw willakuykunaqa kaykamallam. Anchatam riqsirikamuyki qhawaykamuwasqaykikumanta. Ñañaturiykuna amayapunqaychikchu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapi qhatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykusun.